Pemirsa, pemerintah Kabupaten Karangasem memekas Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan ngusulang sistem pertanian salak Desa Sibetan, Kecamatan Bebandem, Kafau, dados sistem warisan pertanian penting global. Usulan inducap keunggahang santukan sistem pertanian salak Sibetan medar bekepurwan ring sejroning kauripan manusia pemekasnya nih ring Sibetan. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Karangasem Nyoman Siki Ngurah Mausang sistem pertanian salak Desa Sibetan, kausulang Kementerian Pertanian, gelintangin Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Warsekali Tali Plekutus. Raumangkin sampun ngeranjing tahap penyempurnaan proposal ring Roma Italia. Risampun tahapan inucap kekantenang wenten seselah langsung saking Roma. Wenten sawetara dasar sistem pertanian salak ring Sibetan, kausulang dados warisan pertanian global, santukan madrebe kapurwan sanekantos mangkin kantun memargi ring tengahing krama. Sistem pertanian inucap kelestarian oleh Krama Desa Sibetan. Krama ini percaya yening sistem pertanian salak saking leluhur sani meparab jero dukuh sakti nandur salak duk abad kaping 14. Punika mawinan ring Sibetan wenten pura sane kewastanin pura dukuh sakti. Lianan punika sistem pertanian salak ring Sibetan sampun nyangkepin lelima kriteria saking FAO. Silih tunggil nyani ngenenin keamanan pangan miwah anggen gena ngururuh pangupo jiwa krama. Ring pemargi sistem pertanian salak ring Sibetan medaging pangruhan lokal miwah sistem bercocok tanam ngawit saking nandur kantos mupu. Tios medaging budaya taler wenten organisasi sistem nilai miwah sosial. Tanaman salak dados genah pangupo jiwa krama Sibetan sane kantun kelestarian kantos mangkin ring zaman modern. Eka Parananda, Bali Pos, Nguningayang.